Urwa katano rw'esabitehwire abashuubuzi b'embaaho aha ruguuto rwa Victor Bwana aho mu rurembo rwa Mbarara bakagwerwa kagwe bwanyuma y'omuriro kucwekereza ebintu byabo. Mfiri masini mwiki wako sokuyange bipangu kunonga mwemba unyinyi vemyo ninkiga na hatamu klasi. Aba bakaferwa empihanya mwinji omuringo ugw'embaaho zahiremu hamwe n'ebyoma ebyabene bikoresibwa kutereza embaaho ezi. Nibashaba gavumenti kwebasa kutwirukirira ekatuhereza obuyambi ofisi y'ebigwerezi ba ministers bitu base kutwatira hanshonga ejo. Madamu nabanja mama w'abantu ofisi ya prime minister era ntugitera omuranga abo kuba ntwire n'enkigamba kandi ndi kugishaba kuiza kutukwatiraho ministry y'ekigwerezi nayo kurugayo bakiza bakatwatiraho omu kintu ekyo kibireho abo kuba tekyanje nyenka tekyabasuubuzi bonka ekine kihanga lyona. Banyuma ya kanso y'orurembo okubikiriza okugaruza huju bwabo batarukoresa amakoko rutare rutahigwa omushuubuzi mutahi wabo erizoba yabakwatiraho n'amabati igana okubahwera okugaruzaho obuju obwokoreramu. Chairman na timu yawe n'abashuubuzi mwena nabakwatiraho nabaherezaga amabati igana so that omurumo gutandikireho nyenca kare abantu bareke kutegereza abo kuba kamwe nicyo ki ogu nabo yashaba gavumenti hamwe n'abanyambabazi okubahwera. Abantu aba n'abantu abarikwekozesa abarikufe munonga kukora gavumenti ine resources ze kubasa kubahereze kabakwatiraho bakongera kudevelopinga akanoreba ngo bayine omujinya gwo kukora munonga. Gasha kwa Aiden Bataringa.